Keblay Pibaro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesni kilong. Arsnem Myo Scholarship bamla sayik bisa Tribal Affairs. Hierarki officer Meghalaya bantokit ya kejingyap ukna bakhalai snem ha hostel bean Karnataka. Liu Menteri Rangba ikur komti dewyong kejuk start mentah bindi hati. Bat pli ke Dr. Amperin ya ke skillerit connect ke pa Arsni hakinci. Bat mentangin pa syaki Khubor bakang penya. La Arsnem menta arjar arpulai bat arjar arpusau ki Samla puli hagi babun ki school bat ki college ki laot bat linear bat kimshim la yo ki scholarship ki belabu iki hagi babun ki jing ban betengi ki jing puli. Kat tu kat ningut ne ki Samla ki lalik wa jing tip ikani ki jing sakut ki scholarship na Office u Director of Higher and Technical Education halai mkra. Usamla bat skemlang lingkoi bat ke Samla la pentingin kongla kilai kendu iu Joint Director ba Firstborn Ramsid halor ke jing sakut ki scholarship jong ki Samla puli. Halor ke jing slam ban pelat ki scholarship jong ki Samla puli uba Firstborn Ramsid ulai thu ba ke Ministry of Tribal Affairs jong ke Sarkar India kala slam ban pelat ke pisa scholarship. Minta ba ke pisa kala poiru amla ban download ya kata ke pisa. Kani kala bu ikjing ikani ke office ulaong. Ay lero ikiparlo ki bayawan lang nang ki college ki baper Shillong College Shirpi St. Anthony's St. Mary's bawan banya I'm si mahal. But kajingwan jangi ban saya kena ke DHTE kalau banginwan wat jingtep ya kena ke scholarship ke jongi ba hadu mentang impat yo bagi bun ki kena gila yo ya ke scholarship but bun na pedeng jongi ngi pat yo arkanyo hajang ki kena impat yo ya ke scholarship but kapal lo ngi pangin wat jingtep sene ke DHTE but kat ko mangilawan hangne hapo DHTE ngi yo jingtep ba kade ke Ministry of Tribal Affairs ke bampat pelat ya kena ke scholarship jongi bangkap pat fund ya ke scholarship. Dia kajingkili kalong ba ya kene ke Sarkar Jylla ke jongi kalong kade ke kamram jong ka Sarkar Jylla bahkan pressure ya ka Sarkar Jylla jong ke India ba yang ye ki Samla bangi deban ngin yo no ya ka pisa scholarship nama babun ki pedeng ki kena ngi depend banyak kene ka scholarship bangin yo ban bangin pursue ya ka jing kuliah ke jongi but kumba menta ngi iba ka drop out rate hapo ka Meghalaya jongiru kahai hadu kata-kata yo let's say kala ban long ba ki kena kimla ban support ya ban siu by class kumnu bangkin jam syapang ya ke jing puli jongki ba ka penduk min sim ru ya ka ki kena ki Samla ba ka scholarship ru kam hadu menta kam payo ba ka long ru ka eke bas ngusi ban yu i balong kumnem namar ki paru ki pun ba bela but ki kena Samla ki bun ba ni lane treitang ikmie lane treitang ikpa but kalong ru ba ni kerpar ka Sarkar Jylla bakin ba kalong ka ba la ba pin pha shitine pha dik eki ba ya ka Sarkar Jylla bakan perlanya ka scholarship jengi but ka Chief Minister jong ka Meghalaya jengi uang ba ya ki kena Samla jengi uang ba you are the bright future of this state. Hendai kar kum mengipet mentah pada kam bright chuken kala long dum kala penduk jingkerman ya ki ke baki angdut ki kena Samla ba ki ke baki kwa haka ka jing im ka jongki ru kala penduk jing kerman ki Samla bakin long kalawai ka bapna kin jong kene ka Jylla ka jongi ngin iba kan ki kasarkar jongi kalong kloi bhatangi kini kita masa ki cherry blossom wanda ki nong roi ki baper kat baya ka Sarkar ka Jylla ka jongi pada te kala nang duk ken Ke Sarkar Meghalaya lingba Swapnil Tembe IAS Director of School Education and Literacy kalau hukum ki officer bekentup yauba Pisun Sub Inspector of Schools Subdivisional School Education Officer Shillong badio ba ar kharsentiu District MISPM portion Shillong banhiar kerki syakashnong ti Kagepura Mandia District Karnataka banthokit batlum jingtep patikana halor ke jingyap bat jingkempang lai phongut ki khna school ki bidang rit na kini ke Jylla kata ko hukum kala betha ikini ki officer ban ai ki report ki babyang bat ki bajanai halor kini ke jingja basngausi ka Khubor balayo lum ke thu lai phongut ki khna rit ki bana Meghalaya ki balayalam da kaseng Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS
banlit skul ha kate Shillong kila yok pang hadin bala besai ki di kijing bam bala eujit ki bala sa na kijing khawai le kemen bet aber lani holi. Uway ni kita ki kena uba kerteng usandi Kerlang uba na Shillong lendem pen ursla civil subdivision ula klat no. Kidon nyongut ki bapangjur bat ki wepat kidon hospital ha kate Shillong. Ke Khubor ka ithuru bekini ki kena skul na Meghalaya la pensyong ha ka hostel bean ke bambiang bansyong bungut ki kena. Ki hek pulit ke sorkar Meghalaya ki ithuru bekile yo jingtep ikini ke jingja na ki hek pulit jong ke sorkar Karnataka. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma ulapli ke jingti Dawyong na par Dawyong Sarangkham habindi hati East Janta Hills District balapinon kam kat kum kejuk start menta first scientific mining coal block ha Meghalaya. Ha kejingnya lang balasin rando ba Kermen Shilla ke Kong Santa Mary Shilla MLA na Sutengah Saipung ba Herbertus Nong Tudu EM ke JHEDC Deputy Commissioner Shivansh Avasti OSP ke East Janta Hills bat bongut kiri rangba na ketigatan. Menteri Rangba uloong ha ke ni kejingnya lang peli ke rukam ti Dawyong bapaka da ke boong ba kejingnya le ban yok biang ya ke kam ti Dawyong ha Meghalaya kelolong ke bejuat bat ke bae aduk kata-kata. Kalau shimpor haduk nyaw haduk prasnem ban poi syaka thong ban sedang biang ya ki kam ti Dawyong ling ba ki puit start jong kini kejuk menta. Kirang ba ki berkentup ekonomi kemat pat ba kirang ba Shillong bat kiri rang ba kila ai kejing ro bat jing sngongu ya kejing teri shitom jong ke sorkar Jylla ha kejing lam Menteri Rang ba Ukonrat ki Sangma. Today, almost after a decade of the coal mining being banned in the state of Meghalaya, we have finally inaugurated the first scientific coal mine in the state. And this is truly a historic day and a red letter day for the people of the state. As we all know, for a decade, the different individuals and families who had been dependent directly or indirectly on coal mining had suffered in the last 10 years because of the ban on coal mining. But today, with the efforts that have been made by the state government and the support that we got from the central government, we have been able to lift that ban and also start the first scientific coal mine in the state. So I wish the coal miners the very best. I encourage other miners also to please apply for the official mining license, and all the support will be given from the state government. And at the same time, we are working very hard to see how our traditional miners and small time miners could also be supported. We understand that there are limitations, but our efforts are on to engage with Government of India to see and find ways in which even the small miners will soon be able to start their mining. But in the meantime, we will move ahead with this particular scientific mining that we started. And once again, as I said, it's a historic day and a day that is going to be remembered, that the first scientific coal mine was inaugurated today in the state. Thank you very much. Ke Meghalaya State Skill Development Society rengkat ke East and West Khasi Hills District kila pelong ya ke program Skill Rate Connect bante esong ye ki beriu ki belaseng ya ki kam ki jam ki jingtre jingta bat kilat kamai kaji. Ya kini ke jingelang la pelong hamadan football Shillong kinshi pelon. Ya kini ke program lawan ban play pat ba da ke menteri ke tanat ke koi ke khia ke sorkar Jylla ke Dr. Measle Amperin Lingdo kum ke kongsan ha ke khat nyau trik LBER balai don lang menteri ke tanat sports and youth affairs uba Shaklir Wajri kum usembut kongsan. Kiwei ki balai don lang ki kentup ya ke deputy commissioner ke East and West Khasi Hills District ke kong Anita Kharpor ki ADCs ki BDO bat ki pat ba. Habakren kum ke kong san ha kini ke jingelang ke kong Amperin ke loong bakala don kam mi kejat ban riu jong ke Jylla ban sedang no ban tre ke nu ke kam ban ap tang na ke kam sorkar. Ladap hisdang ye ke kam lejong pin sngoutrai pin bat pin tre shitam bakan roy bat ban ke ban san ke loong.
Kala airu kejingero itu ki Samla ki long kemi ki belayo kejingi kai ban penpau ya kasap ban peninam ya kejan ki bagi la suhi kum kejan traditional arts ki bela penwandur itenat hadu kata-kata. Shipor pi hapship training hino tu mama pimdan na kawai dulti. Henry wat sa yu tu mama pat si junok ken. Shimti no yu tu kakamay na u. Nyan ulalek tang la chisni. Rengim la menyo penpeni ya kita ki skilled people. Ngapit pa nga? Bet ya ki small and rural and medium industries. Bet ki jentian. Bet ki ribhoy. Kumno ki lasdang ban shim yu to umar. Jhur jongki pan penmi ya ki products ki papoy sha siliak duriyaw. Bedje ki khon ki jungi ki balalong ki nos pat ki caregivers kumno ki kloy pan shim ya karay na kay kasemban ong ngan lete bangan wad ya kakamay kakaji pet sodong ka perthai pinum lap ka wairu ka city habandam tang ki breu jong ka tu ka state ki khasi jungi ka no pos pangot bet mene ka jing thang ka men sem habayo ya ka jing tip mayap way ukna puli wa tang khalai snem basha pa ben ha kata ka chaka puli ka jok lanongin play gitu ki chaka puli hang ne baki kon jok ki no mablet show I minister badan buram jungi kata kasni ong madam pen bena bangin sa place sa light li ki centers ki pan ai ka jingtmet ha ki kam ki paper ka jingkali ka long pumni pinlet chikitu ki chaka puli tang banyo ya ka stipend katu ka papiyo shisen shitayaw ne pinlet man kai pat salayeng ban ra ya katu ka jing hikai pat penkraw ya kata ka jing hikai mangi ki kemi ki paru ki wei lada ki khon kim dan kam sarkar ki tu bam dan kam la chupen jiro me ni ukhon tangin ya pen kela ya la ka jong ki jinglong ki kemi ki pa lada ukhon jong pi ura yo mo kheu ai ka jing yarap yo ban ong ukhon jong udai unong rep what's no rem kakam sarkar kanong ayu khon jong pi ya kata ka jing kemen men sem kabaki entrepreneurs kidon wakermen gajing wan gajong nasya de ka message pinyo ka message kalong what ju ong ngamla pidai ban ong ngan persyang hado pangan dat tebit pat ngan yo ka kamay ka kaji ka ban penim me ki kon ki kti ki jonga what's no ban lada pimdan ka kam sarkar pidai jiro ka jing ban ka jok mentalay ki babon ki kon ki muat show ya ka kam sarkar kilawan Kinong tre jong ki bank habaro kwe kari India ki baha papo kaseng United Forum of Bank Union kinsangye tri kam ki ars ngi linter kata ka arpulai bat arpusau terik mentau benai LBER arjar arpusan ban penbore ke sorkar India ban pentre kami ki mak jing dawa jong kinong tre ki batre ha ki bank beper hakaleng kari India kumju ha kini ke Jylla Meghalaya Habakren ha kinong pathai Khubor ha ka janme jong ka khat nyeu trik mentau benai kinong tre jong ka State Bank of India ki badon ha ki seng beper jong kinong tre ki batre ha ki bank bakentup yo convener jong ka All India Bank Officers Confederation Meghalaya State Unit but State Secretary uba wanrap lang mauro uba Davis Lingdo but kiwe de kinong kit kam kilapen bana bah kini ki arsngi kini snok tilang bat kejing ki habaro kawi gari ban penbore ke sorkar ban penurlong ye kejing dawa jongki
kimat kibakam kongsan nagi kat artli kimat jingdawa ki kentup ki jingdawa ban tungkam ha ki jaka balat ha barok ki bang ki baha papo ke jingkmi jong ke sorkar namar kumba kalong menta kalong ke jingdu nong ke bakraw ki Samla wat kam namar ke jingbom tung bujili ha ki jaka balat kentup nadu ki officer ki clerk ki pion bat ki cleaner Sekawai kamat kebakam kongsan kedai halor kejing dawa ban pentre kamno i kisngi penlong tre ha ki bang tang san sngi ha ka shita yo. Kejing penkiu ya kejing siu ha Khubor bagi nong tre ki shong tat no na ka kam ka beletip kumka gratuity na ka arpau lak shaka arpusan lak tingka. Sekawai pat kejing dawa ka long ru ban nomdon kejing muslia ha kejing tre kam jing ki bang na kiwe ki bor ki banabar. Kejing ki ke baar sngi lenter ban penlong de kini kinong tre jong ki bang ka long bet da kejing sange tre kam da ka bakang kerdap bet barok ki bang ki baha apo ke sorkar bat hakini ki arsngi la da lut pisah haki ATM ru anom don banit thap pisah haki ATM government office bangiro min yo ta 5 days banking ya ka bamantang ni tre na do sngi nongko do sngi sejan ta do sngi sio like no tang ka sejan ka baar bas sejan ka sa dingipat pan pa ka di nong no 5 days banking terus mentakat pedang mi sni khamtam ki haki sor ki e ki jaka ki nomba ki he kibun ki bri mentak ki lasang ya penonton di digital banking kibun ni lala pa chip pa digital banking de kini ki batri abang jungi ro yo e kata ka jing sisni bangin yo por bangin yo bangin don nang ba ki ba hi ma sam jungi ba ki kun ki ni yo de ha uni upanai uni sinem baladep kala dum gejing ate apadeng jong ka youth view bat ka IB Indian Bank Association ka ba dei ka seng jong bro ki naliam jong ba ni long ta ba ki ba naliam jong ba ki don ko we ka seng bu khot ka IB naliam jong association ki don ka youth view ke kala dum gejing ate ka jing sutu jingmot ba maki ke recommend ya ka 5 days banking andai ka jingbet apa kot pada kan apa ai ka sorkar government of India under the Department of Financial Services DFS ya tu mata kata ni patyo di kata rong ya demand halor kata apa ba ka gratuity ka sorkar pedeng kala penki itu ka gratuity bahwa ubri usok thai uyo ka gratuity kalong kum ka jing ai na liang jong ka nu ka office of fitri mafi ka tas nem like bos nem like sans nem la tri batni di kumpan Bantu i kata jik semua ni kata jik semua kemen. Ai dah kui doktor kihot kan gratuity. Ki central government but kiwi government kilayo department kilayo sanlak gratuity ni abang yang yo atlak tinggi demand ba. Pakin penkiu kata gratuity maka apa suka aku sanlak. Kalau kata ni don tu sakiwi ki demand. Meghalaya State Legal Service Authority MSLSA mentak sengi ka khat ngeu trek LBER kalpolong ye program ajing kai na kabenta kinong ilam shnong kinong ilam thau kum kawi ka thong ban penshai halor ki an bat ki la jingirap na ka sorkar ha ka be de bat ki kam an bigi pat pat ki don kam ka jingirap na ka sorkar ye gani ka program ajing kai balatip kum ka mediation and community mediation na kabenta kirang bashnong bat ki sim ya kabala pelong ha umling CNRD block Khuborjylla district hagini ke program la shimentalang da TTM sangma MUS officer on special duty ke MSLSA ke kong ailing khoi secretary ke DLSA Khuborjylla district uba Eric Sidkar BDO ke umling CNRD block bat kentup kirang bashnong bat kiwe State Legal Services Authority. Ini NAKA District Legal Services Authority. Nanti boleh kira pasno kira mengajar dari training esok bertanya. Kamu ki awareness programs. Nanti you must be knowing what the District Legal Services Authority is. Kamu ini internship ham ke District Legal Services Authority. Hamamu districts ni dan District Legal Services Authority. हमने जो निदान में लोगों हमारे लोगों हार का बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ये इनों की members जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये तो या ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इबे ये chairperson जो करेगा अथॉरिटी ये निदान की secretaries
कि members group की deputy commissioners but की SPs कि एक ही तरह की free legal services की बात नहीं कर district legal services authority कि आए नहीं यार आप इन सरकार mostly ये जो ऑफ लगा कि वो पदुमा बड़े वो पक्को बड़ी कशा कि बड़ियों की खाम सालिया बदमाशा कोड नंबर ये ऑफ बाइलर कबाइसा कबूल expenses are there so hence Shillong apprehensive legitimity and badmaasha kood the district legal services authority there का I not एक video but one support that me I please leader Bosco Kamban CEO Shillong ini leader we both are the government leaders and they keep the LACs from the illegal aid councils and they keep legal aid defense councils but I told you that Samla but eventually the district legal services party I free legal services covered kilo ki wala ko kasari ki one support the district legal services authority and in I applications job kilo ki that case finato ko kamaan ni ada layo applications in school Bat da kitu ki Khubor ngilapoi shi kabakot tat haduk Mediation biang Khuborjylla.